Ćao, ovdje Tehnosvet. Danas imamo novo pakovanje koje ćemo da pogledamo. Ovo je po mojoj pretpostavci, u stvari ja znam šta je, ja već sam otvorio, ali da vidimo ponovo da se otvori. Znači ovo su baterije za Xiaomi i kameru sa Gearbesta, moja omiljena prodavnica. King Ma baterije i punjač na dve baterije. Znači pakovanje dve baterije i punjač na dve baterije. Šta sadrže samo pakovanje? Pa pakovanje sadrže znači punjač, ovako u bijelim kuticama, kako je spakovano. I jedna baterijica 3,7 V na 1100 mAh. Jedna 3,7 V, 1100 mAh. Druga, ovo ćemo sklonimo sa strane. Ovako, znači otvaramo prvo baterijice, kako to izgleda. Znači, ovo su litijum-ionske baterijice. Opa, imamo ovako plastičnim kuticama, jedna. Ovo je potrebna stvar s obzirom na to da Xiaomi kamerice izdržava negdje autonomije, u stvari kamerice negdje oko 2 sata, ako ne koristite Wi-Fi. Onda sa ove dvije baterijice i sa dodatnom baterijom koju možete nositi sa sobom, koja možda puni usput, znači vi možete snimati skoro ceo dan. Tako što se jedne baterije napuni sa odvačeg prenosivog punjača i generalno za jednokratnu upotrebu možete snimiti oko 6 sati sa ove tri baterijice, ako je autonomija ovih baterijica iste kao originalni. U šta po snimicima na YouTube sam vidio da je stvarno to tako. Znači, otvorimo kako izgleda jedna baterijica. Znači, ovako crna, piše King Ma. Znači, ovdje za AZ13, nemam pojma šta znači. Za AZ13, ok, ovako izgleda baterijica. Druga je isto potpuno takva. Znači, otvaramo sam punjač da vidimo šta imamo u pakovanju. Ovdje imamo USB, koji ja neću sad koristiti jer imamo ovaj od kamerice koju ću prikopčati. I imamo sam punjač. Punjač je veoma malih dimenzija, onako s obzirom na kamericu, vidite otprilike, a tu su negdje, znači oni. Lagano, nema ništa, ovdje ima svetodioda jedna, svetodioda druga i kad se to upali, sad da upalimo, znači gori zelenom bojom. Ne znam da li se baš vidi ili ne, ovdje isto gori zelenom bojom. Sad, baterijica se ubacuje tako što se ubacuje odavde, pritisni, da, pošto sam ja njih jučer napunio, onda kod mene sad zelena boja, znači gori, ali možemo da probamo sa Xiaomi baterijicom koja se nadam sigurno da nije puna. Sad ćemo otvoriti nju. Izvadili smo odavde. Xiaomi baterijica je prazna. 3,7 V, 1100 mAh isto. Znači sad pokušat ćemo da stavimo nju u punjač. Da vidimo što se dešava. Opa, znači upalilo se crveno. Ovdje crveno, znači da se ona puni. Dok se ona puni, ova druga je puna, nju možemo da izvadimo. Samo da vađenje baterijice i držanje njih unutra veoma čvrsto. Znači svaki put kad ih vadim moram baš jako da povučem za ovo stvar, ali se vadi. Sad da vidimo kako odgovara za moje Xiaomi. Ubacujemo baterijicu, idealno odgovara, mislim da su oni potpuno isti, to je proizvođač, možda različiti proizvođači, ali mislim da je King Ma dovoljno ozbiljan brand da bi on mogao da... Ovo je inače moja nova kućica, njega ću posle da pregledam ponovo. Znači palimo Xiaomi, crveno se upali hop hop i naša kamera aktivirana. Znači kamera aktivirana, plavo svetlje znači da je baterija preko 60%, to bi bilo to. Hvala Gearbestu na pošiljci, inače je ovo pošiljka dolazila poštom Švedske. Pošta Švedske inače malo duže ide i teže se prati njena putanja za razliku od pošte Holandije. Znači kad Gearbest pošalje poštom Holandije, onda ja mogu da ispratim pošiljku u roku od 5-6 dana kad ona krene da se isporuče za Holandiju i tek onda može da se vidi sve. Kod Švedski malo duže sve trajala, ali generalno otprilike u isto vreme stižu.
nikakve razlike. Carine kao carina, uvijek oni su sad napisali da je ovo kamera. Znači na carinskoj deklaraciji pišu da je kamera. Jedina zamjerka prema prodavnice Gearbest što ja stalno tražim da mi šalje u paketu fakture, a oni to stalno izbjegavaju da rade. I zato ovdje kad ovi naši drugari sa carine i pošte dobiju paket, oni ga otvore, vidi da unutra nema ništa, ajde nema ništa, ajde sad ćemo mi to da obračunamo kako se nama čefne. A njima se generalno čefne kako god, kako na koga naiđeš. Nikako nema pravila. To bi bilo to. Poslije ćemo napraviti pregled za ovo aluminijumsko kućište, imam još jedno koje je gumirano, pogledat ćemo njih odvojeno, napravit ćemo pregled odvojeno za njih. Ja koristim ovo mi se jako sviđa. Pretplatite se na kanal, imate dole crveno dugme, znači piše subscribe, slobodno to pritisnite da bi mogli da pratite sve moje preglede i raspakivanje novih stvarčica, što elektronskih, što nekih drugih. Sad očekujemo neke druge stvari koje treba da stignu tamo sredinom januara, verovatno će ta stići, bit će zanimljiv pregleda, tako da bi bili konstantno u toku, slobodno, znači subscribe, dole imate, to je to. Ćao, pozdravljam vas.